Так, yigitlar kelingizlar. Aya. Olchishak. Kerak, borig'iz sahna ortuna. Qoritlarni qarab turg'iz, bunda shiga boshlasalar ilgaritizmi? Biz bunda so'rashasizlar bor. Men aytam. Muncha tashi 30 yil sahnada. Да, muncha tashi tomoshalar qo'yib yura boshlaganda men Atiyaning planında da bulmaganman hali. 30 yılga jünni qiz 15 tun ham 17 yigit almashtira bit. Tug'ilmasin bu. Mana yigitlar o'ylab qarasang, 30 yil ichida necha yil boshliq ketdi? Mine yigit, mine. Sen bit benim fikirning naq bu tekasine bastın. Narsaga? Men aytam, shu 30 yillik yubileydan so'ng bizning teatrimizning qortlarının birersi ketmasmi ekan, ha? 25 yillikda Shamsiy Zakirish ketdimi? Ketdi. Mana shulay 5 yil sayin biram keta boshlasalar, No, 5 yil sayin biram keta boshlasalar, Anfis sening shirat jetabet. Hozir Anfis. Demak, optim sotura keraklarni. Durust. Mine. Вообще-то bu yıl bit kete turgan yıl. To'xtala, sen kim baxshisan tosh otib endi? Ну men tege Tigachov, Гусхидин turunda, ana Timoshenko bilan Yushchenko вообще porlashib ketganlar bit. To'xta qizlar, Timoshenko, Yushchenko. Bunda bizning qortlar turunda so'z bor-a. Qortaydilar. Düz qortaydılar, xatirlari yo'q. O'zlariga kerakmagan ishitalar, kerakini ishitmaylar. Ondan so'ng biz yashaqda degan bo'lar. Sahnaga chiqsang, o'zibizcha o'ynarga irak bermaylar. Talonga kolbas tashab to'ymagan narsalar. 20-asr dinozavrlari. Hozir bu seldilar, salom skriptlari ko'k. Bizga avtobusda o'tirib yurgan o'rinda yo'q. Ularning har birisine ikişer o'rin. Ne? Ular jiltqichli o'rinni olalar. Ayy, ali bulduralgan kishisiman beylengen bulalar bitalar. Qaysi beylanaydi? To'xta qizlar, mana uzattirmiz aymi. No, israk rolini sahnada qaysi qiz o'ynaysan, ha? Narsasi bor endi israk rolini. O'zim o'ynarman. Mana. Yo'qdir. Kim shaltiratanda G'alish? Jizni osh. Bu men ovuldoshing mag'fur. Orishingni o'rayim. To'shilsam abi. Молодца. Uzun burun mutayanni o'zim o'ynayman. G'alish. Krukon, baxit G'alish. Hali o sikra bir yeridan nashatir qistirang kishi ko'p navaytir. Ne o'zi? Tosh Iskandar abi, miyiq qanaya boshtirasin qoldi. G'omila meni qaysi qiz o'ynay? Nishak men uni o'ynay olmayman. Ondan so'ng uning muydida yo'q. Mana o'ynayapsan. Sinani ayda. Narsa o'ynarga? Nu mana tege kunchi ko'balakdan bir epizodni berdiraydi. Sho xotin, ketammi? Ketam degash ketam. Sho ketdimmi? Сколько можно мужикам учить? Или tege nidagisiman? Tug'on. Ayi. Yani, osh pishib chiqdi, itin qachon solib? İşi. Mana uzattık, işisini Ulyana apaga kelganda xotin qiz rollerin o'ynavchi o'zi biz deb turamiz. Narsasi bor endi aning. Fermada 2 sıyır qoldi. Alarida o'gaz. Smirna! Gazetakaları! Nursi! Siyon aytmay butunimizga de. Hozir hali men sizga. Konuşdan qo'radi. Bo'ldi. Obrazga kirdi. Mana bu, bulduralamiz bit. Bulduramiz. Olayda ketmasalar ne ishimiz? No endi. To'xtamay ketmayman. Kichkina bo'lak olamiz da zo'rlab uzatamiz narsa endi. Nindi bo'lak. Butun oqsholarda bit. Bo'lak ola. Yigitlar, keling sal bunda. Narsa? Men bilam narsa ishlarga. Olarni maqtarga kerak. Durust. Vat молодец. Landish молодец. Maqtaganni itda yaratan. Salpiyaqlarına salam qistiramiz da Sağ ol. Tik baxtli bo'l. Ham sahnamizniki. Hayt. Bardiramizni qatnashamiz. Hayt. To'xtali, xiyolim o'tayan. Olayda ketmasalar ne ishimiz? Ketmadimi ne arqamani? Yo'q. Hayt. No endi olayda ketmasalar. Qortlar kunine birer pashki shay bo'lak itirbiz. Ya endi birer kilo dugi to'ratib chiqarmiz. Anlari munchada juvindirib, bushqa shashlarini oldiribmiz deymiz. Qortlarning ko'nglini ko'rabilirga kerak bitaymi? Nu yarar. Menda bir ikisine ko'z qisib chiqarmin.
Бұлай болғаш менің өзімнің де кетесі келе башлады. Әйінді соңғы шектеймі, тігі Крутушка санаторийсына путевка беріміз дербіз, ә? Қаясың ал Крутушка санаторийсы. Сен Қозанна шығып кеткен, зиярат қырында. Ondan sonra mene zorlap medeniyet idaresi isminden rahmet hata kıstırıp getirmiz, ha? Poçta yaşıklar. Dürüst! Sen anlarım der, dürremiz rekatlarını poçta taşımızda ki. Kileler, kortlar kile. Короче, мақтаймыз, һәм Uzatamiz. Все, Моқтарға, самый главный Моқтарға қоясың алар. Көрәлі. Barımızda değil, munça taşları kile. Arşalınız. Değil. Сәхнәгә чыгабыз, ышкыннар шешеп, тамашаның утын яндырып җибәрәбез. Бездән уен, сездән көлү, менә бик яхшы. Татар юморында дуслар, без йөзеп каршы. Бездән уен, сездән көлү, менә бик яхшы. Татар юморында дуслар, без йөзеп каршы. Эй шатыр шатыр дөрли, мунча нишләре. Эй җибер шатыр гөрли, бәйрәм кичләре. Эй йыллык йыллык килә, мунча ташлары. Эй шарык шарык көлә, якын дуслары. Bibrekler matkur beysiz İskender Şiriyaz'dan ne beş. Нәрсе? Yani biz, bilesің бе, қазір мен мұнша ташында ол тігі әбей рөллерім, бабай рөллері білем аташмайм. Мен бит қазір балет бей башладым. Андан соң бит менің гәудеде балетқа келешіп кіна тұра. Мына шыны бей башлағаш аяқлар кәкірейді. Вообще бүтін жер кәкірейе башлады. Siz kadir balirun mu ne? Бұрын балероны болам мен. Исәнмесез, Ульяна апа, добро пожаловать. Біз сізні шунды яратабыз, хөрмәт итәбез. Хиндихах. Ой, Аллам, неше ул? Нәрсе болды бұл? Ой, Аллам. Мындай матыр сүзләр гомердә ишеткәнем юк иде. Нәрсе? Алай булгач, ярар. Мин китәм, менә бу халатларны салып, менә бу ниләрне резин галушларны салып сиңа бирәм. Уллар рольләрне син уйнарсың. Һәм нишкә билеңә? Юк инде, Ульяна апа. Мин монда галушлар, халатлар киеп уйнарга килмәдем. Ну ты прикольный пацан в натуре, Рустам абай. Ну ты чё гонишь в натуре, пацан? Айда буксуй сюда. Чего? Буксуй сюда. А? Рустам абай, мисия акшага митәйме? О, біраз бар. Менә, әти дә сезгә акшатып мия Рустам исеме кушкан. Қарайлы, отаңнан претензия юқтыр бе? Юк. Рустам абай, аннары мен сезнең җырларыгызны бәләкәй чактан ук яратып тыңлап үстем. Минем жырларымны? Әйе. Кайсы теге урманнарға? Менә хыялым бар Рустам Хыял, абай. Әй, сезнең белән бер җырларга. Кайсы теге урманнар турындамы? Юк, Шәмсинур. Классик енді, классика. Ну, хыялым тормышка ашырык. Готовы? Готовы. Сикіріп түштім бақшаға, бастым бақыр ақшаға. Қазір әбилер де іші, пенсия алған ақшаға. Шәмсинур, Шәмсинур, о Шәмсинур. О Шәмсинур, о Шәмсинур, о Шәмсинур. Тоже крутой пацан. Жамағат, менің аңнауымша, мені Илгиз пародировать етейінді, да? Şulayrak iyi. Солай келіп шығайын, да? Да, қызық, конечно. Мына бет, туғандарым, біздің қабатлар үшін сіздің 30 жыл жиылған трудовой мазолларға жетмей. Аны үшін ішлерге керек. Kamil abi. Ha? Nindi soldat general olуга хыялланмы, я? Міне бұзы дұрыс. Қайырлы кеш, құрметті достар. Міне 300 ел буыннан буын алыштырып нәшушлай татар халқына күлкі бүләк еткен мұнша ташына бүгін 30 ел. Һәм енді біз шушы яшьләр белән бір-бірімізді қуып, бір-бірімізден пародировать етіп көрәсің бала, біздің алар пародировать ете башладылар. Демәк, біздің келешек бар. Әлі 30 ғана түгіл, тағы 60 жылда болыр, 70 жылда болыр, Алла бұйырса. Ләкин біздің сіздің алда
rahmat aytasiz kelar. Chunki bizni yashatganda, bizning bilan bo'lganingiz uchun zo'r rahmat. Chunki siz bizni qabul etganga bizning yangi tomoshalar to'dirasimiz keldi. Bugun bayram kechasi. Bugun bizning bayram bizga bugun O'taz!